panepian badak putih Kore Bogor aya wale lawas di heubeus pun nuhun Bapak Mandoran Papak 5 sama desa nu bade hajat Kelurahan Kaji Yogi RCTI Pemangku Kajang Pandi Imang Tamani Ananas Upangan Sorangan Patana Papasiaan Dana Giri RCTI hadir Durian Nukuang Asam Pulang Masian Gogodang Cocobang Anana Bangko Bodas Monurang Rumah Tangga Sakapeng Sohor Rekmen tadi serang Tapi nang Bongkarang Tetana iyanika Dabu hadir Kesusah Kesambang Rumah tangga kesayang Kepangan Sorangan Batangan Papasiaan Api jaji simpati Durian Tukuang Boleh kampas Paranasian Asal ulama siang Kegodang Cocobang Rumah tadi serang Tapi Pokoknya Bapak Wakil Edi Junaidi di Polsek Cibarusah la Pada Disecaknya kurungnya siang Paman Robi Jaya Seno Nobade Hajat 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 la Udah asup Kota Bekang aja Mandor asup Disecaknya kurungnya siang Cuma cerana
Ujang. Bapak Ujang Suryana pada hajat. Ampun. Bapak Ujang Suryana kepada hajat. RCTI Gunung Batu Tanah Bagong Bodas RCTI lah amin Praji Yogi RCTI Gunung Batu Bangun Hajat aduh macam ayo lele la 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 dipikir dah memang adit Bendi, Anggara, Omala Jaya, RT Ibong, Sopir Kuwu, Omala Jaya. Apana Bendi, Anggara, Omala Jaya, RT Ibong, Omala Jaya, Cidape, Adit sekali Badungan sirkuit sertuan adus sekali dan kiri RCTI keendahan akadus keling di papaes kekebangan lamun tidak bernama Waeek RCTI Jokol Waeek RCTI Jokol endah di priangan anu jadi Bapak Wakil Ajedi Junaidi Sarumadi Pamandor Wijaya Seno Bogor hiburan Pamandor Robi Deui duh langit kemayungan jeung sang surya tujangan hamparan keendahan Kalura Asuk Kabupaten Jawa Kota Mekar Kalura Asuk Meri Polsek Ciparusang lamun dina banci penting bernama anu mahemungan bentang tenyaangan Ayah PRT Ibong Adit anu Kalura Isak Buana Jaya apa namanya anggaran di priangan Bapak Madoratma kepada hajat Bu Haji Aam Sama Desa Kepada hajat Naga Cinta Bu Haji Aam Sama Desa Naga Cinta Kepada hajat Haji Aam Kepada Bendi Anggara Omala Jaya Cijape Pandoy Hei RCTI Amador Heri RCTI Jokol Bogor apa namanya Anggara Komalajaya anu manggil la baju berang Adit restunya Apana Bendi Anggara Omala Jaya Cijape nyeriku panjang rambut air teh ibadah anu
Salidang besan Apa nolopi? Aya apa nolopi? jantan saur kajantan sauyun Pak Haji Adi ketua Ibu Haji Ama sama desa anu pada hajat darapikan Bapak Mandor Atman nu bade hajat. Lo. Pamandara Atma Panglima sama desa Tanjung Priuk anu bageng La. Bapak Lurah Haji Kai, Bapak Lurah Haji Kai, segala bukti Wanasari Arawa. jadi ketua sama desa terus nangkat ke Dagening sampai Tangkul Kalimantan apa nabian Korem kendaraan Balawi Bogor Lintas Sarawak Wakiliding datang Panaman Wakiliding sama desa Tanjung Priuk ada banget aturan kapayun Wajaam sama desa cerita Nagadita tugas katunda Bapak Mandor Idi Bendahara sama desa Pak Mandor Idi Bendahara sama desa Tanjung Priuk Pak Haji Adi ketua sama desa Tanjung Priuk Ai. Wajaam sama desa nu bade hajat Naga Cipta Hadit la Jadi dinya Bapak Haji Acong mah dengan cerita Bapak Wakil Haji Acong Perwakilan Haji Kertasari Acong Kertasari aya Kertasari kapain maju Kapayunang Bapak Perwakilan Wakil Haji Acong Haji Acong Kertasari Kertasari Manuk Ai Pajar Boy Namo Gua ngeol apa Redi Panangasaran segala bukti lamun tansangan dina ketmang sok sanang Baya beja Bapak Duki Leo di atas Bu Haji Aap sama desa lu bade hajat Naga Cipta Bawakan Haji Acong Kertasari tapi bukti nyala ngelengos tanah pamitan dung salik cing abang kemin kameru di tanjurung mewong ngaku berabekti Pak Mandor Agus Subang Adiwon Subang Bapak Jadi ketua sama desa Tanjung Priuk Pak Haji Adi ketua sama desa Tanjung Priuk Ibu Haji Aama sama desa Pak Mandor Atma Panglima sama desa Tanjung Priuk lu bade hajat sama desa Karawang. lamun tansah di tekanan sok sanang ada aya beja Adit, lalalala.
Tanjung Priok Kamandoridi Bendahara Sabadesa Tanjung Priok lintas Karawang Sabadesa. Ibu Mimin, Mama Mimin, Rupanya Hajat, Bapak Jatuh, Cocok Kertasari. Lololong, dididididid, Mama Mimin, Kamerun, Rupanya Hajat, Belendung, Karawang, Mama Mimin, Kamerun, Belendung, Kalari, Rupanya Hajat. Wakil aduh ketua Sabadesa Tanjung Priok. Komandan Ratna Panglima Sabadesa Tanjung Priok. Kepada aja sing oyu sabel. Sabadesa. Komandan Agus Adiwon Subang Mana pikir-pikir yang jelas. Lololong Pasemut segala beki Pasemut segala beki Pakadus Uyuk Panglima Sabadesa. Kepada aja Kapayun Buah Geol Bindeng. Pahajar Kap Kodo Yunagol Pulang Sari Cecek di Yuy Bamaru. Lololololong Pawira Bandar Duren segala beki Balai Kabang Pawira Bandar Duren Balai Kabang Balak Batu Balak Batu Balak Batu Yuy Au Ababai Pertasari Ababai Pertasari Ababai Pertasari Abana Bayu Jokol Abana Bayu Abana Bayu Jokol Bogor Abana Bayu Jokol Bogor Waego aya waego Agarap dalapan di kau Pak Haji Tolib RKTI Gunung Batu Pak Haji Tolib Gunung Batu Gua lagi Bu Haji Aap kemarin meninggal. Ampun ibu.